Noko kala ka won do mengi jentorade onon e be ngureji mon e nde jumaare 7 novembre 2025 men salminion mengi nyon ko sadi modon ko toli mon ka kumpite men do idon gelli e juma kala wona ko yitude den fiume wa wattude e sokeje mon kumpite hittude budde fejjure nder yontere den kono addo en fokkintinde wona wowiri non woneta ko me watti e soke mon tobbede wonden e hunode den ka fokkintingol en holle wonde ma laptane régional haray docteur Alpha Oumar Diallo dum ko telema kindiya woni do ko wawi waylude inde mun den bila non dum muradu wadi haray haalulaji buyi ko fewti dum don hino yewtete ka réseaux sociaux ji ko dum wadi si tawi haray goddo e ardibe hôpital woni ko wawa tindede mun ka tawata woni ko wadi yewtereji ko fewti murandum wone ko humpiti don dum ko buri ni ka der journal men do fejen don holle wonde ma haray o parti Union pour le progrès et le renouveau donc UPR woni do ko holli wonde ma haray be persantota ko fi ko humondiri do haray e wote mawde satide den ka der leydi men do dum don non ko fi jullere laamungu ko hon dum hatta ben don do haray persanto wonay ko humpiti don dum ka journal do fejen don holle wonde ma ko Ibrahima Sori Keita suka e jeeraado ka leydi lakine woni do ko lajal mum wawa hunnede telema Algérie ka tawata do haray on don hino fokkituno safari e der do ko jogotire yaltiti ton ko do wonno ko barmina ka tawata ko kafa woni ko barminira dum don do wonani ko heji e makko yewtereji di baben o suka wadi wonay ko humpiti don dum ka journal do musibe be ko tobbe janede ni wato wodito en tinde joni firten a fensiten misal mintinyon e honori en adoray hôpital régional docteur Alpha Oumar Diallo telema kindiaw woni ko wayli inde harayno ka sai on fewndi do e hino jango ton hino windi joni hôpital régional de Kindia ko dum woni ko windi e pilasi ka windi no don haray hôpital docteur Alpha Oumar Diallo bilande manon haray dum muradu wadi e fayda halulaji din hino dudi fota ko wona seeda ka réseaux sociaux ji fayda mo kala no yewtude do haray non no famiri non murandum ka tawata do haray e ben don wonno ko golli ka laptane don fota ko wona seeda han lajal mabbe wawi e hubude wori won ko ka der laptane don woni ko be wattina haray dum don hino yurmi jamaji buy ka tawata inde mabbe ne woni ko wawa ittede e kadi goddum go watte don ko dum wadi sinyo kondobe membe africaguinée.com wawi yitidude do haray e goddo e tawabe ardibe kanyum on laptane kindiya don ka tawata o weɓitali inde makko nden kono sifike ko honɗum woni findum muradu golleji ɗin hino waɗede ni ko golle wona e waɗede taw ɗum ɗo ko fitun no golleji ɗin feƴƴira goto wiyali inde docteur nden woni ko itta ɓaytima koye golle wona ko tumande golleji ɗin gasi ɗum ɗo watta e sokeji jama o wona ko ando si tawi inde maɓɓe nden ittama ma ɗum ittaka ɗum ɗo koye nder golleji wona waɗede docteur Alpha Oumar Diallo ko inde mabbe woni do ko inde mabbe woni e kaydiji kanyum laptane on fop kono dum wawata ittirede hara ministère halfinabe cellangal anda tumande kala dum don ittete wonay ko ministère on andina dum don no wadali taw ko sedintina gollo wondema ko golleji taw jokka ka andintinte wondema do haray feno do de cukutire ko feƴƴi do haray wote den e wanno e nde hitande 2018 kanyum do galle e docteur Alpha Oumar Diallo den wonno ko wawa e bonnede fota ko wona seeda ka tawata en bangine wori ko kambe woni e baba Hajja Halimatu Dalen dum ko kanyum sonnajo o jokkudo muradi politique kummalujo dum ko kanyum sellu Dalen Diallo ka tawata haray kanyum Hajja Halimatu Dalen wonno ko duki murandum fota ko wona seeda on tuma ka holla wonde ma do haray ko e den galle be fo be jandi dum don ware woni ko mutini haray do piji buydi be wawayno anditude ka galle mabbe don wori haray kanyum Hajja Halimatu Dalen a banginno kali fay wonde ma baytima babe mabbe fe'ini wonno do ko be falano nabude e fure on ka fulawa mabbe kono jamaji din kindiya wonno ko holli wonde ma dum do wadata baytima hari do hibe yidi doftorube moja be holli wonde ma ben do yu wattine haray e kandera lapta ton tigi ko non dum muradu woni ko feƴƴiri men artanawe wonge dum e saheji arweedi
fayin no mi holliri on non ka hono de haray kanyum o Union pour le progrès et le renouveau donc ko parti masirado UPR woni ko holli wondema haray be wawata e tawede fi ko humondiri e ngal pongotiral fi jullere laamu ngon ko sati wadugol kander leydi men dum ko nyande no gay e jetati décembre 2025 kander leydi lagine haray non be bangini wondema do haray on parti o tawa e parti jibudi darade dankaranno fi dono leydi lagine ndi yara yeso bayte mabbe holli wondema do hay kanyum haray candidat yo mabbe on dum ko Elaja Ousmane Ba wonno ko tawti fota ko on ha seeda fi ko fewti do haray e yewtereji wadade fi do haray yo sharia mawdo yo yewte fi mum winde hankadi dum wona ko yaltintina e de balde yewtore do haray non be holli haray e hulande mabbe ko fi do daragol dankaranno fi ko humondiri do haray e tawgol e wote lutture den fi ko humondiri e o élection législative communal hannabi do haray e régional be holli wonde makko dum do be woni e burtude tambitade fota ko na seeda be ala do haray e yawgol be tawdo e haray e fi ko humondiri pongotire fi jullere laamugo no mi holliri on non ka honorde fayin haraydo ko kanyum Ibrahima Sori Keita dum ko suka jeiraado ka der leydi lagine e manado immorde e mamu e wonnodo do haray e fi yaado safari woni do ko lajjal mum wawa hubinede telema do Algérie haray non be holli wondema on do wonno ko barminirado kafa e tenengo nyande 3 novembre 2025 der do ko jogotire yaltiti ton haray non e wi babendo haray kanyum on suka dum ko maître Siré Keita on suka mabbe ko ka lekkol yalti woni do ko o jokki fi yahugol o safari be holli di kongudi do Ibrahima Sori Keita wonno ko hebi examen makko d'entrée en 7e kono o acciti jande nden o jokki ekkitagol dogingol oto ko nder dum woni ko fibi fondo yahugol safari kanko e dimo e makko ben be yawno ha Senegal be hewtoyi ton ben ton nodduno landilan si tay woni be do wujjambudi minni be hihin kono minni be sibe wawno la wallitade on do ngarta du welayno la kono laati o sobinaaki e dum don o jokkiti don han o hewtoyi telema Algérie ono dilan on langhimo Algérie yo mi wallitomo o heba mbudi kono mi innimo mi ala mbudi minni mo yo ndarno artira de do balde foppo hari me yewtay kono woniri ha nyande go o noddinmi meden yewtude kono ko gorejo makko go kadi noddituno lan holli la wondema biddo angon hino barmi yo mi geru feere mi naba mbudi fino be nyawdiramo kono be mi jododuno ben wi la wondema ko arna kerbe ben fayda mi wawano hittinde fi murandum bay minuno mo yo walla min e biddo angon me yewta o inni lan hebe kalaptane biddo angon wawata wolde mi inni monon mi ala mbudi si tay ton mi nabay haray ko mami nyawlo ko nder dum woni ko mi holla wondema biddo angon lajal makko hubi ko on tuma woni min kadi ko mi dogi kisam mi e ka suudu mi humpiti benton ka sayon fewndi do ni nene makko hunde wawata o wattinama ma o wattinaka mi ganda dum don gorejo makko mo yahduno on don no dali lantaw kono baba e makko woni ko wari yarlintinimi woni non ko men itani mo sadakaji ka galle ton woni ko sifi baben o suka sen feƴƴi ɗon e holle wondema waɗi ni joni haray balɗe buy yewtereji buy hino hollede wondema haray kañum Aboubacar Toumba Diakité o wonnoɗo edde kan kañum e capitaine Moussa Dadis Camara on ka tawata on hino konda fi ko humodiri ɗo haray e war horeji wannoɗi ka nder leydi Laguine ñande 27 septembre 2009 wondema on ɗon accitama ko ɗum waɗi haray si babe makko woni ko wawa ɗenɗo dede mum ka tawata woni ko ɓe haray a fenni ɗen kumpite min kadi mi yi ka réseaux sociaux ji jamaji buy wolani la wondema ɓiɗɗo an o yalti ka kaso kono non min e nder ko mi andi kon o yaltali ɓaytima si o yaltino o hewteno ka galle ga kono o hewtali ka galle ko ɗum waɗi min si mi hoolaki on ɗon yalti ka tawata baben Toumba Diakité wonno wonin ko yewtereji ɓe fewtini ɗum e ardiɓe ɓen ka tawata ɓe torike ɓen ɗon yoɓe wallitoɓe ɓiɗɗo maɓɓe on hetto ɓe tori non gouvernement on yo wallitolan ɓiɗɗo an on hetta hoore mum woni ko yewtiɓe mawɓe tawata heɓe wondi e sokola fota ko wona seeɗa ka tawata noon e gantintine wondema kañum Toumba Diakité woni ko holli wondema himo tawa e pongotireɗen fi ko humodiri e jullere laamu ngun woni ko holli wondema
kanko kadi o tawete o yoɓi worin hay mbuuɗi happaɗi ɗin fi ko humodiri ɗo e tawdegol e ndum muradu. fi hombugol compité men ɗen e holle wondema juge Ibrahima Sori 2 Tunkara ka tawata do on ɗon woni ko toɗɗa fi ardagol haray cour d'appel on Conakry woni ko joɗɗina ka jullere mum e o juma 7 novembre 2025 haray noon ka sayon fewdiɗo kañum Ibrahima Sori 2 Tunkara woni ko waɗi yewtoreji ɗuɗuɗi ko humodiri e murandu hiɗo geli ado o toɗɗeɗe fi e joɗagol e nde jullere hari kañum Ibrahima Sori 2 e Tunkara ko kanko wonno e président tribunal première instance Dixino ka tawata himɓe ɓe wonno ko manditimo fota ko wona seeɗa fendo ko ñawore e ɗi bagamaji wannode ka nder leydi men ɗo ɗum ɗon ko ñande 27 septembre 2009 wonno ko jama o manditimo ɗon fota ko wona seeɗa e ɓawto noon o joɗɗinede ka jullere makko laamu ɗon wonno do haray ko kañum juge jon haray e weltani taw haray kañum lanɗo leydi o weltani kadi haray ministre halfinaɓe ñawoje ɗen ka tawata to o holli wondema haray hulande mabɓe nen ko fi weltingol jamaji ɗin ɓaytima e wi makko ɗo goɗɗo si yeehi ha hewti e suudu laamu ko ɓaytima do haray himo tañƴini ɓen ton wonay ko wallitimo o wawa hettude ko hananimo kon ko ɗum waɗi si o tori do haray gilandema e hoore makko hannaɓe ɓe o ardi e jokkuɓe murari fi ko humodiri e ñawoje few haray e jogitorgol murandu juɗɗen ɗiɗi waɗa do golle newiɗe golle naniɗe fi do haray jamaji ɗin foppo yo wawa hettude hoore mum e sengo ñawoje ɗen. musidɓe yiɗɓe e gardi ha ɗo fi ko humodiri e compité ɗen meɗe weltani on ko waccita toon kon sayiji mon hituɗi fi humpitagol ka Bantingel TV haray en yitidi kadi e sayi jaro e ɗin fi omin wawa wattude e sokeje mon firoje compité go wassalam.